gap then Langpet. go lasso sports complex lasso bikin pon Karbiang long for that drop homo MSC constituency long lasso na Langpet ta dulu así lasso sports complex elitum kecengsi ke elitum asian tulira nongan sar lapen elitum chief minister Himanta Biswa Sarma pan joro nanti kecengsi bangkai lapan kuti cap long for that drop elitum pan sports complex pan tangkai kipi ke ningarong non apa joro nanti kecengsi ke lase non ladak alang tin nason thak siton non lang hers tame elitum kikim panjang dun unan ke panjang lapen celang ni lo elitum ason a program dadak padukon bom party program political party tum da dolo ber non political party ba government na program da dolo ola sam taekwondo tu dadak dolo lapen dolo lason do bom celang me pik lo ke lasu pena fit thu bange non bange thek thu long lo komane otlang no tum laso non meeting do bom ason program do bom adi monong ta otlang no tum phalang no dam no theng jap no lasi ning chereng no tik lo lasi laso ke klem bangko tum han bisar nangi banang ri nangi pusineli bokela police station thana long sita me tum written information pilo alalang tum ta tarli bom lo sita men puta long ke long lela nili tum ta bori bom lo tasi lake contractor aphan ke pena hok kabaluk son dun pasik sak dun chot dasan galilo lake rata property tasi rata property ke phalang no ke lake nili XMSC lo sita me nili ta doja tik the lo lasi laso bange chok ke digital live nanji las du sodun thu pen ta non electrum projapatha toar rata tum kisung dolo tangtere ke pot lasi laso ke tangtere ta batai lason non stadium lo son agotona oglang no tum ke pasik sak dun do la data así que claim que cheng si huta ke pasik sak dun na jani si coming kon ko ang bong raja pathar te rang rong mono ke claim ke liye husita ne data ke ni charo pasai pasita ton ko a fit ke uthot ha langber pen ingleng rong pe si claim na pang cheng thula ha dak pen ang claim pang cheng wang bo mat te rang rong bate haram tul nange parken ako inod bahini atombang ke pasik sagdon kam ke claim ke pon ke wan hormu anta arthung dun lablo paklem de demo lason masi ako ke claim bang atunta contractor tumra ke fere penja tanai ton ko masi puthot ke claim thunoi unili methang masi contractor kanta si paklem thuno paklem pen patumi dik si claim lo dusini claim lo ako thekulong lo ajo ke lahai ke claim carpeting lahai machinery dopi te war pen da nu working pro ko kasi dak langon tha pu care taker da pilobon amahala bang ta uni da lobon no kita phalang no bom hala ta sarandar lobon Oh, lama ke ala care taker pidara kita lahai phalang no bom lang no ba? palangi pan munit ke dak ingas lo working pro ko munit alangi pasi palang non toy ajo namu la palang chatha ada kita la so natana do bawanta Dubam lang. kasi alangi ka nang serap dun toy ne ta iri gata ni lo kuno ja ay alang ne gele to local emisi lo mate yen lo Lasi ta ning ke lo serap dun di la puson si caretaker bigko ka phidong si pasik sak dubom lang pulang te kubuson si labang so hola extra budget pe na kam bang ke patang ji fan kuson si ke patang thek po la pen nang li ku PMSS bi posar la lang pherarat hanje labang so akam ke pachunong pamika ji fan mane overall hola extra budget pen ke patang long pamika ji fan nan mang ke hola nang li pulo ta munit engage lo tami hola ta unidelo ba ko sono ni ta mi chunche delo non mang aphiong hormu bang pahin ong lo pul he
sila so overall complete ke pami senji phanang liko mini kamatha duluma mate u Tapi non la mane non ke phalang no re ke ko pila. Selam tang orang mesti phalang no er. hmm Mulo tang di la simpen da pulo ke. Ta ding tereng no da ding yang je ta do hmm pasti kemani yang si lai ke klaim bang tu orang no klaim bang tu si paklang tek pulo nang te nili no nili pa nili ke long FPG ta nili kanen no. hmm La si la so klaim bang tu lai ot lang no tum ke klaim bang ni tu mang si lihat long no pulo tang te la tu masih pasti klaim tu nang ko. ini sanang li non la Kontraktor ke batai ke bang klaim yang ilmu. then ko an rak market value hormu pahino lo sanang li ni la pu idea pen kelang na mateng pulo Marketing benar nang ke lak ke po la stadium long lok mang lo po ang mo ang kohal velu ke kontraktor bos los marketing benar ke hmm ang kohal pu la towar long pa siksak hal da ka puthak bang market value ko an rak los sinang li ni che thegam long los lak ke market velu bang ke lan loss le hai hmm lak sini si loss hi hai hmm rat tum ke loss bang ke lakha ne le tum ke sung bang ke sung lo hmm ita ning tereng no da no tang sara rak nang pu asi rong rat tu man hadang lama local rat tu mana ni li son ke simat ha ke pere so do ha tunda ke claim ke dang tunda labor pen theng lok so samugri pen theng lok department tunda la se ke pere ju do kama lasi lason batai laso tuar long ta ke ther ke hab dun do kam le claim lo claim mo mo lasi non le thot ta la som do li lo lasi hala so ha war long te do ke hai Kasi songjak po tumatani di kasi di chuning rila nalitum adungaray kedua tum lag tarlip dun tha cherap dun tha pusin di chuning rila do cherap dun nahi rong sor tung ong so tua patang serelaki ado rong kata reng do reng di pen dolam pu ni tham no kasi alang li ini rombong terang alang li ta BJP songjak po alang li ka ta tingkilong na cherap dun di ni liar lai tarlipo pusipulo non to ka ke klang klelang ko matong lai ma at lang no tong lai ke klang ni so bang klang klelang sia da ke alang ni tum handa ni chuning no do weta non nang ni tum media thudi kan ta meaning da chuning no ada we song yak po tum si ta me la ra ta kam ke klang ke dam long ma ke matu adim na ra ta kam ke klang ke dam long e pasik sa dum de si ke me si la ni hada ke do song yak po kalau itu kalau tu hawar long ke kecil giding tu saja lo pakai hai puding kan kalau kita ada rasung ya pulo ada pelo ke hai kemudian terang kalau kita ada rasung ya pulo pakai hai mate abari menteri amarlo sunong hang ke ta kalau kita ada apen rongbong terang kalau kita ada lo win be mate loki be mate council board chairman kalau kita ada lo saso iso abari minta BDC chairman lo kanto we lidaran ta hadak situ ano la si alang itu badan di tuling na lahai orang no tum lahai ke pasik sagon ke therdun bang ahut ke abang pu tu bali tum kantek si cerap lagi lahai pasik sakte jadi pan tum ado betul da tum jadi tum la haya orang no tum hanti tarling no cerap lagi lasin non ni polo la patang Asana orang no tumhan tani li kang tek tek den no nona da stadium lo ke asik lo ta de do supo batai si ngali batai ni batai ada ka hak ke klem ke cheng ben no tanta no de phalang no lak kang jak theng lak no lai doja soja gote chair furniture so theng lak no de si ni li open man kan lo ladak situ pu pu si le tum pamesong tum tani ada Amar inut bani ke thik ding tumbang nangga cekro dun dia jok cekro yang trom bani kan si dokai ante kimlong de dela apit tu bang si ako anung tu samu dam chat halo da ka bang si itu land allotment LC da si pang keng nam lo keder kedap kami lem lo lem pen pang es pen ke non playground ma playground ke patu atim lo ke
isiang dengan ke long le ke tok patang lo isiang dengan ke tang tilak mane niliala engineer kementa kingwai lo la pensi am sa kana ni tom hana ni kita tham lo je dak contractor kana so kam di hud la art feeling abang dori pote la art feeling la so project long bang ave det la si non contractor bang ke 50% an ke metang jong ju ke plan lo la penon 50% an long le tok long te art feeling long te dak le piko itu project long bang ke ave det lo si de siam sa ha tuning di hala so tuning non na dia ding wai lo tuning ri lo je nang li hin pen siam sa pam pen siam pam pen dak asabo bak nang li section pidun lo ta te dak ki patu klam da salam long pam di po lalu la sinon bang ke patu pulo bang ke asabo ka sik sa dolang la papleng nang lang art feeling ba sila so art feeling papleng pan ke siam sa ba ni di pam lo asabo bak nang siam pam pen pidun rabdu tha to sikula si lalu si bangke aku si bangke dake ola sam taekwondo ta championship da dak cepat ta dulu jadi mini dulu selang mesen la pen ladak auditorium ta mesen lo lang metik lo dan ladak ta asal government program ta dulu la pen social program political program party tu na program ni dulu selang metik lo Taman of Kitbaki mo pa nanti talo, jadi nunggu tenglap lo, halang dot lap lo, lala. Isi bangke aku ini tu malang stadium lo ke more or less 300 players satu dak accommodate kurium, dak ini tu na jim lo ke, lapen aku extra dot lang ini tu lo ke 50 more or less 50. VVIP balcony mate la kelang adim he so extra ako ke salam pondok dake la ke hala a project long ke avelo sike tangan mo carpeting apart son pasik sa gadap tawi plote 1 week 1 week akan ta lo pasik sa gawe plote non do bomason pasik sa don Abi pulutan ke 1 week or 10 days. Ini tu naso artikel masih itu ke itulah long dam jangan long. Ini nang li suspicion pene kumanihan suspect lason ini karjulong pen ba tekdulong lipin bisa me karjulong men lason suspect athai suspect me son doloma. Nili ke putekhe dale. Lase bangani kana connected dale. Basi laso tek ong posini lige komamala ke tek nanga tham tek bang panta nige ningkang samben suring ko ra popideri kan nale tumna tek ko nang tumna pidat ko lasi mama tek aben komamala so nanga tham bang panta amen ba am nanga tham bang mang ku pane la dene mak panda pachini gele laso lamne Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.